motsotso eo ka yona re tlamehile ho rorisa Jehova ke tsena tse a dumetseng ka ho a re rapeleng. Ke laletsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa lebitsong la Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Ke ka hoo re dumelang hoba Jehova o tla phetha tsohle sebakeng sa ka. Amen. Phuteo e halalelang a ke le neo kgotso le lereko ke Modimo wa rona le ntata rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena hoseng mona, ba bang ba rona re kena ka monyakallo, ba bang ba rona re kena re imetswe, ba bang ba rona re tlo rorisa Jehova. Empa pele ho Jehova ha o kgathatse hore o ye motjha kampo o ya tsebang ho kena ka hare ho tshebeletso ena ka dinako tsohle, re bantle rohle. Ka hoo a re amohelaneng ka ho bina Hosana 4:6, mphe maleme a sekete le nna ke o rorise kganya ya Modimo Ntate le mohau wa hae.
maleme a sekete le nna ke o rorise. Ke rorise Jesu lebitso le letle, lebitso le tshedisang pelo, bitso le tlisang bophelo ho baetsadi bohle. Dumelang. Dumelang. Ha re ntse re tswela pele re tadima buka ya rona ya Isaiah hoseng ona e bua le rona ka mantswe a reng tsoha Jerusalema o boneswe hobane lesedi la hao le hlahile kganya ya Jehova e o tjhabetse hobane bona lefifi le kwahetse lefatshe botsho bo apesitse ditjhaba empa Jehova o tla o tjhabela. Kganya ya hae e bonahale hodimo hao, ditjhaba di tla tsamaya leseding la hao, morena a tle a kganye ka mahlasedi a hao. Tsoha hobane kganya ya Modimo e o boneseditse. Tiisetso moepo kae? O teng? Tiisetso, pina ya hao e reng ngwanaka? Tatarona a re nehe pele nolo, empa seholo thata a thibulle ditsebe tsa rona, di utlwe ka mosa. Ha re tadima Mopesalome Psalm 103 temaneng ya pele le tse latelang di bua mantswe a boka Jehova moya wa ka, tsohle tse ka ho nna a ke di boke lebitso la hae le kgethehileng. Boka Jehova moya wa ka, o ske wa lebala ditshitso tsohle tsa hae, ke ena ya o tshwarelang makgopa ohle, ya o fodisang malwetse a hao kaofela. Ke ka hoo re reng boka Jehova moya wa ka. Maletsholo malati o kae?
kgang ke phahamang hara lefatshe lena la ditsietsi le lefatshe lena la mahloko, ke tla ba ka fihla ho Jehova. Moprofeta Isaiah kgaolong ya 42 temaneng ya 10 o bua le rona ka mantswe a reng, binela Jehova sefela se setjha, le tumise dithoko tsa hae dipheletsong tsa lefatshe, lona ba tsamayang hodimo a lewatle, le lona dibupuwa tsohle tse ho lona, lona dihlekehleke le ba ahileng ho tsona, binelang Jehova sefela se setjha. Lohle binelang Jehova sefela se setjha. Mohau mangge.
jwang o tlhajwa mokgosi wa ho tsosa ba shweleng, empa seholo thata le memuwa bohle, le mama ke moahlodi. Itumeleng bana beso ha le memuwa jwale. Psalme 100 ha e qetella taba tsa rona tsa letsatsi e re phahamisetsang ho Jehova meho ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefaseng, sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le itlhahise pela sefatlhego sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo, ke yena ya re entseng, mme re ba hae, re setjhaba sa hae, re mohlape o aloswang ke yena. Re setjhaba sa hae, re mohlape o aloswang ke yena. Mme Malefetse wa ba bitsa o noha o re ba kene. Ba bitsa Modimo wa rona ka mora ba ahela a reka, o re ba kene hobane pula e tla, metsi a etla. Mme Mama Lux la ntse le marapo a tshwileng, o ya memeza o Ezekile.
mara o lokile o tla loka ke a bona di-chorus a le sa di tsebo di tswile o lona le batho ba hosane bontate ke a utlwa le re o boletse ntate a rona a re hlomile sefoka ke bona ntate Malefetsi ke bone wena Nruta something oskia a go ba pese ka matla ba tlhoka ma na ka se
mathata ha Modimo a le teng. A re emeng ka maoto re tiise bomong ba rona ho Jehova. I stand tall. Amotso tetso teng. Ke sekilwe ke Jesu. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike chapter 6. Kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike chapter 6. Ha re fumane kgaolo ke chapter 6 temana ke ya borobedi, yona e baleha ka tsela ke ena. Wena motho, o tsebisitswe se leng molemo, le seo Jehova a se batlang ho wena, ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane, le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho, o tsebisitswe, empa wa tswela pele, wa etsa sebe. Hosana 114.
Pistis. Ha re tadima bukeng ya moefangedi Johane lengolong la hae la Baheberu kgaolong ya 10 temaneng ya 19 le tse latelang o bua le rona o seng ka mantswe a reng ka baka leo bana beso e re ka ha re neilwe sebaka sa ho kena sehaellong re sena tshabo ka madi a Kriste e leng tsela e ntjha e isang bophelong eo a re tlheketseng yona e phunyang lesira ke hore nama ya hae mme re ka ha re na le moprista wa rona e moholo ya beilweng tlung ya Modimo a re atameleng ho yena ka pelo ya nnete ka tumelo e nang le tshepo ya sebele bane matswalo a mabe a phekotsoe dipolong tsa rona mme mmele ya rona e tlhatswitswe ka metsi a hlwekileng re tieng kano ya tumelo ya rona re sa sisinyehe hobane ya re tshepisang wa tshepahala a re lebalena leneng re tle re isane ka tjheseho leratong le mesebetsing e metle hobane ya re tshepisang wa tshepahala a re lebalelaneng ka re tseba re le batho re sena lerato ka re tseba re le batho re hlokile ho rata bana beso empa re ikatumetseng ho Modimo wa rona ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng o se re thabile bodibeng jwa mahlomola moo ke neng ke tebile
Os Florino na re tla o tlola tswela pele o na le motho thoko wena ke ko mmotse hore Kreste re tloho ske wa tshaba rapela Jerusalema o simpho a ke lebohe re tlo kena lentsweng re ka se bine letsatsi kaofela letshehare kaofela la o ka binela moya wa hao wa re o bine lentsweng re tlamehile re ye ho lona tlo kopa ba tlo abang lentswe Dr. Jibalo
O ka re ma ditseng teng re mo file pension a sa batla ntate. A re no man moruti. Vendor mara o ka re moya o sale a ka siya. So ka re ke hae tloho tlo re fe dijo re je. Re tlo bina pina le ska la mminela ya e tlwaetseng. O re o batla Sevenda a ke tsebe re ke e feng. O tsebang pina re morena. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yeah, I'm back from overseas. Yeah, you have already spoiled me. So he sent me overseas, now I'm back. Somebody said while I was passing there, greeting people, please pray for us. And I just want to tell you that I pray for you every day. Amen. I pray for you every day. Great. There is no way I won't. Yeah. I shall remain part of this. Yeah. So we really want to thank God for this time. I really want to thank God for this time. Yeah. I want to share with you something very important.
moruti o batla ho arolelana le lona ntho e bohlokwa haholo. As a growing church, Jwalo ka kereke e holang, we must mature with it. re tlameha ho hola le yona. So I want to share with something that is very, very important in a growing church. Moruti o batla hore arolela ntho e batlang e le bohlokwa haholo mona kerekeng e When we are holang. growing Ha re hola, as a church, jwalo ka kereke, we also encounter new challenges. re bonana le dikgwetlho tse ntjha. So when you encounter challenges, don't never think it is a mistake or what. Ha re bona dikgwetlho tseo, re ske ra nahana hore mohlomong ke phoso. What is important is that we must fight our way. Se bohlokwa ke hore re tlameha ho lwana ntwa We must ena. forge our way out. Re batle tsela ya ho tsamaya ho ntweng tseo. Yes, that is what I think we should do. Ke mo moruti a nahanang hore ke ntho e re tlamehang ho e etsa. I'm going to share with you the word from 1 Corinthians chapter 2, 14 and 16 only. Re tlo bala Bakorinte ba pele ho tloha kgaolong ya bobedi, temana ke ya 14 ho fihla ya 16. 1 Corinthians chapter 2, verse 14 and 16. Bakorinte ba pele ho tloha kgaolo ke ya bobedi ho tloha temaneng ya 14 ho fihla ya 16. Before we read, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you this morning for this precious time that you are giving us. We thank you that you made it possible for all of us to arrive here, and I believe it is for a purpose. I want to ask you, Lord, to allow your Holy Spirit to guide and lead us and to interpret the scripture that you are going to read. I also want to ask you to open our hearts and allow your spirit to operate within us and to help us to understand exactly what you want us to learn from your teachings. We believe in the name of Jesus Christ, you are going to help us to do so. Amen and amen. Amen. You can read it in Sesotho or Setswana. Ka Sesotho ke Bakorinte ba pele kgaolo ke ya bobedi re qala temaneng ya 14 re emise ho ya 16 ha e fumanehile ba le a tjena. Empa motho wa nama ha amoheli ditaba tseo e leng tsa moya wa modimo hobane ho yena ke bohlanya. Empa motho wa nama ha amoheli ditaba tseo e leng tsa moya wa modimo hobane ho yena ke bohlanya, mme o sitwa ho di tseba hobane di lemohuwa ka moya. Empa motho wa moya o ahlola tsohle, mme ha ahlolwe ke motho hobane ke mang ya tsibileng kgopolo ya morena a tle a mo rute, empa rona re tsibile kgopolo ya Kriste. Amen. In English, read as follows. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. After reading this, I've given this a title, The Natural Person versus a Spiritual Person. Ka mora ho bala tsena ntate moruti o file mohlodi theoro o reng motho wa nama versus motho wa moya. Yeah, the spiritual person or the spiritual man versus a spiritual man. Motho wa nama versus motho wa moya. We are getting this scripture from the book of 1 Corinthians. Lengolo lena le tswa ho Bakorinte ba pele. Short background and context of this book. Le tla moraonyana le lekgutshwane la taba ya buka ena. The book is written by the Apostle Paul. Buka ena e ngotswe ke moapostola Paulosi. We all know the history of Paul. Re tseba le tla moraho la moapostola Paulosi kaofela. And the audience to this book were believers at the city of Corinth. Lengolo lena hantle le ne le ngolletswe badumedi ba dulang Korinte. Whose church was torn apart by factions and spiritual immaturity. Ditaba tsa bona di ne di qhaqhollotswe kereke ya bona e le a qhaqhollwa ka taba ya hore ba ne ba sa hola momoyeng. I think you must understand this. This church Kereke ena ya Korinte was torn apart by factions. ile ya arohantshwa ke dintwa.
and spiritual immaturity. le ho se hole moyeng. And it was written AD 55. E ne e ngotswe ka selemo sa AD 55. And the theme of this book, Tabataba kapa mohlodithero wa Here- buka ena. Paul addresses problems in the church Paulosi o shebana le mathata a leng teng ka hare ho kereke. and answers questions from the church. O leka ho a lokisa a bile a araba dipotso tse bang kerekeng ena le And tsona. if you look at this background, Ha o bala letlamorao lena, you will realize that o tla hlokomela hore I gave it a deeper thought. moruti o hlile a ja masapo a hloho ka taba ena. After realizing that we are growing spiritually as a church, Ka morao ha o hlokomela hore jwale re a hola moyeng jwalo ka kereke. we are growing in numbers. Re a hola ebile le ka dinomoro. When we are growing in numbers, Ha re hola ka dinomoro re ngatafala. we must also grow spiritually. Re tlameha hape hore re hole le moyeng. We must mature. Re tlameha hore re hole. When we come across challenges like this church, Ha re tla re kgahlana le diphephetso jwalo ka kereke, it is normal. ho lokile ke ntho e tlwaelehileng. We are not at the moment. Ha re so be le tsona ha If we jwale. may come across those challenges, Empa ha o etsahala hore re kgahlane le tsona diphephetso please tseo. know that it will be normal. Tsebang hore ho tla bo ntse ho lokile ke ntho e tlwaelehileng. What is important is that we must mature. Se bohlokwa-hlokwa ke hore re tlameha ho We hola. must be well equipped. Re tlameha hore re be le di-tools. So what I'm going to do Seo moruti a tlo se etsa kajeno is to show us ke ho le bontsha hore if we are not matured, haebe re sa hola moyeng, if we are not spiritual enough, haebeng moyeng re sa hola hantle, we shall miss a lot. re tlo bona dintho tse ding re sa di fumane. There are many blessings that God has promised us. Ho na le ditlhonolofatso tse ngata tseo ntate Modimo a re tshepisitseng Even if we tsona. look at the promises that Jesus Christ made before he ascended to heaven, Le ha o sheba ditshepiso tseo Jesu Kriste a di entseng pele a nyolohela he lehodimo, made a lot of promises. o re etseditse ditshepiso tse ngata. But the question is, Potso ke hore how many of us are experiencing those blessings? ke ba bakae ho rona ba di fumanang ditlhonolofatso tseo. Okay, I'm going to share this in this manner. Moruti o tlo le arolela ka taba ena ka tsela ena. Let me just read it in this amplified version. Moruti o tla e bala ka version e nngwe. It will help us to unpack it easily. E tlo re etsa hore re tle re utlwisise hantle. The Amplified Bible says, but the natural unbelieving man does not accept things or the teachings and revelations of the Spirit of God. You must interpret this. Oh. Ere motho wa nama ha amohele dintho le dithuto tsa moya wa modimo. Who is a natural man? Rona jwalo ka batho ba nama. A natural man is anybody who doesn't care about God. Batho ba nama ke motho e mong le mong ya sa kgathaletseng a senang taba le ntate Modimo. Natural men are found everywhere. Motho wa nama o fumanwa hohle mona. Some are found even in the church. Ba bang ebile hona ka hara kereke ba fumaneha. From where we have read, Mo re badileng teng kajeno, Paul was addressing these issues in the church in Corinth. Paulosi o ne a lokisa ditaba tsena tsa kereke ya Korinthe. Was it necessary for him to talk about natural people in the church? Na ho ne ho hlokahala hore a ka bua ka motho wa senama ka hare ho kereke. Yes, it was very important. Ho jwalo ho ne ho hlokahala. Because normally there will always be spiritual people and natural people in the church. Hobane ka hare ha kereke ba teng batho ba nama le ba semoya ba teng. And then this Bible says, when we are talking about the natural person, Jwale Bibele ena e re ha re bua ka motho wa senama, we are talking about a person who doesn't believe in the word of God. re bua ka motho ya sa dumeleng lentsweng la Modimo. And this person doesn't accept the teachings and the revelation of God. Motho enwa ebile ha amohele dithuto le ditshenolelo tsa ntate Modimo, tsa lentswe la Modimo. As I'm teaching here today, Jwalo ka moruti a ruta kajeno le, there are people who won't believe what I'm telling ho you. na le batho ba eleng hore ha ba tlo dumela seo moruti a se When rutang God kajeno. gives the revelations of His word, Ha ntate Modimo a fana ka tshenolo ya le lentswe la some hae, people don't even, they don't accept it. batho ba bang ebile le ho e amohela ha ba e amohele.
the teachings and the preaching of the word, dithuto tsena tsa lentswe la modimo these things are foolishness. ke dintho tse bohlanya fela, They are illogical ke dintho tse sa etseng sense, tse sa etseng kelello. because this natural man Hobane motho enwa wa senama is incapable of understanding them ke motho ya sa kgoneng, ya senang kgono eo ya hore a ka utlwisisa ditaba tsena. because they are spiritually discerned. Hobaneng semoyeng o sa le monyane haholo. The preaching of the word of God Dithuto tsa lentswe la modimo needs somebody who is spiritual di batla motho ya lang le semoya to understand them hore a tla di utlwisise, because they come from above. hobane di hlaya hodimo ho modimo. A normal person, a natural person can never understand these things. Motho fela wa senama ha ka ke a di utlwisisa taba tsena. A natural person can never appreciate the teachings of the Motho word. wa nama a ke bile a di rata, a di utlwisisa. That's why many of them don't even come to church. Ke ka hoo boholo ba bona ebileng ba sa tle le kerekeng. As if you may think, how many are you in your house? Ha o ke wa nahana fela hore na ka ntlong ya hao le ba ikae. What is the number? What the total number of the people within your household? Ke batho ba bakae ba o dulang le bona ka hare ho ntlo ya How hao. many of you came to church today? Ho bao ke ba bakae ba tlileng And kerekeng some of you, kasheno. and as you are coming to church, Ba bang ba lona le ha le tla kerekeng you jwalo, meet some people in the street saying, le kopana le batho mo tseleng ba ntse ba re, "Are you going to church? na o ya kerekeng na? Please pray for us." O kompo re And rapelle. they continue going where Be they are ba tswela going. pele ba ya mo ba yang teng. Every day, when Tsatsi le leng le le leng. they see people going to church, Ha ba bona batho ba tsamayang ba yang kerekeng, they say, no, please pray for us. ba re ha se le tla re rapella ba haeso. But they don't mean what they say. Empa ha ba bolele seo se ba se It's an buang. indication to them that it means Ke nothing. ntho fela ho bona hore ha e tsho lotho. It means E nothing. bolela letho ho bona. And the Bible goes on to say, Bebele e tswela pele e re, these people don't understand this batho bana ha ba utlwisisi taba ena. because they are far away from it. Hobane ba hole le yona. In other words, they are unqualified to judge spiritual matters. Ha ba kgone hore ba judge dintho tsa semoya. This is what a natural man is. Ke mo motho wa nama, ke ka hoo motho wa nama a leng ka teng. They cannot see the good in our Christian life. Ha ba kgone ho bona botle bo teng mo bophelong ba bokreste. But verse 15 here, Empa temana ya 15 mona e re, it talks about the spiritual man. e bua ka motho wa senama. Who is a spiritual man? Ke mang motho enwa wa senama? The spiritual man is the spiritually matured Christian. Motho wa semoya ke motho ya hotseng moyeng. This man judges all things. O kgona ho ahlola dintho kaofela. I like that statement. Moruti wa e rata taba ena. The spiritual man judges all things. Motho wa semoya o kgona ho ahlola ntho e nngwe le e nngwe. He can see things. O kgona ho bona dintho. He can read O things. kgona ho bala He dintho. can interpret O things. kgona ho hlalosa dintho. When people are singing, Ha batho ba when we are bina, worshiping batho God, ba rorisa ntate Modimo. the spiritual men do understand deeper the meaning of worshiping. Motho wa semoya o kgona ho utlwisisa ka botebo seo se bolelwang ke dithoriso While the tseo. spiritual person, while the natural person who's seated here Empa motho wa nama yena ya dutseng monana may be asking himself or herself, o ntse a ipotsa dipotso. what are these people doing? Hantle batho bana ba ntse ba They're etsang. singing and moving around. Ba bina ba ntse ba They, tsamaya ka hare they ho can't kereke even mona. get tired. Ha ba kgathalele ho And they kgathala. are singing and singing Ene and ba ntse singing. ba bina ba ntse ba potapota. They don't understand you Ha ba utlwisisi. because you are a spiritual Hobane man. o motho wa semoya. You are a spiritual person. O motho wa semoya. They will never Ba understand you. ke be ba utlwisisi. But the spiritual man, Empa motho wa semoya he judges all o things. kgona ho ahlola ntho e nngwe le If there are nngwe. questions that people are asking, Haebe ho na le dipotso tseo batho ba di botsang, whether fleshy questions hobaneng hore na ke tsa nama or ordinary or questions, ke dipotso fela tse this tlwaelehileng, person is able to examine motho yona o kgona ho di and hlahlobisisa applies what the Holy Spirit reveals. and then a di etsa di phethahatse ka tsela eo moya o Yet hanelelang ho fang ka himself ona. can never be judged by anyone. Empa yena ka bo yena a ke a kgona ho ahlolwa ke motho e mong le In e other mong. words, the unbeliever can
cannot judge a spiritual ka person. mantswe a mang motho ya sa dumeleng a ke ke a kgona go ahlola motho ya The dumelang unbeliever, they don't understand us. motho ya sa dumeleng ga ba re utlwisise Sometimes we fast for the whole week. ka nako e nngwe re itima dijo dibeke kaofela And these people, natural people, what are you doing? batho bana ba semoya e be ba Why are ipotsa you starving yourself? gore le etsa jwang gobane le itima dijo They don't understand these things. ga ba e utlwisise taba And when eo they say these kind of things, and ga ba ntse ba tsho ditaba tsona do not tseo worry about this. o seke wa worrya ka bona o Their seke wa- day has not yet come. letsatsi ga le soka le fitlha They are still natural. ba santsaneng ba le senameng Can you ask the person next to you, are you spiritual or Ko botse motho natural? yo o dutseng pele gae gore na o motho wa nama kapa o motho wa moya na Can I tell you something? e re ke le bolele ntho e itseng You can be in the church o ka nna wa ba ka gare go kereke for many, many years. for dilemo tse ngata-ngata And at the end of the day, you remain natural man. qetelong ya diqetelo e be ntse e le gore o motho wa nama I want to give you a very simple example. moruti o batla o lefa mohlala o le mongwe o Do mokgutshwane you know the ministry of Jesus Christ? na le tseba mokgatlo wa jesu kreste The na? ministry of Jesus Christ took place, it took about three years. o nkile dilemo tse ka bang tse tharo And when he started his ministry, ga ne a qala go rera ditaba tsa modimo he called his disciples, o bitsitse di-disciples tsa hae the barutwa ba 12 hae, of them. ba leshome le metso e mmedi But do you know that amongst the 12 disciples, empa le a tseba na gore go bao ba leshome le metso e mmedi there were disciples who didn't believe in him. go ne o na le barutwa ba neng ba sa dumele go yena He performed one miracle after another. o ne a etsa mohlolo ka morago ga mohlolo They saw the wonders that Jesus Christ ba was bone doing. mehlolo kao fela eo jesu kreste a But entseng Thomas, called Didymus, empa thomas ya bitswang nicodemus never believed in him. ga ka ba a dumela go jesu kreste How do we see this? re e bona jwang taba ena After the resurrection of Jesus Christ, ka morago ga nyolohelo wa jesu kreste then Jesus Christ said to him, ka morago ga tsogo ya jesu kreste o ile a re go yena I know you don't believe in me. ke a tseba gore ga o dumele go nna Because Thomas said, gobane thomas o itse if I can't put my hands on the nails, ga ebe ke the sa tlo holes, kgona go kenya monwana wa ka ka gare o maqeba I a will hao still not believe. ke tla be ntse ke sa dumele And he put his fingers onto the scars. a kenya menwana ya hae ka gare o maqeba a jesu kreste And then he said, ya ba o re now I believe. jwale ke gona ke After dumelang 3 years, ka mora ga dilemo tse tharo moving with o Jesus, ntse o tsamaya le jesu kreste looking at all the wonders that he was o doing. ntse o bona mehlolo yotlhe eo jesu kreste a Jesus na e etsa changed water into wine. jesu kreste o fetotse metsi a etsa It meant veine. nothing to e ne him. sa bolele letho go yena He raised Lazarus from the dead. o tsositse lazaro bafung It meant nothing empa to le gona him. jwalo e ne ntse sa bolele letho go This is yena what happens to natural ke men. seo se etsagalang go batho ba nama Can you see that you can be with the Lord, with Jesus Christ himself, nna le a tlhokomela gore le ka nna la ba modimo walking with him every le day, tsamaye le ena letsatsi le but letsatsi still remain a natural person? empa le dule le ntse le le batho ba If senama that could happen with Jesus' disciples, ga ebe seo se ne se kgona go etsagala ka morutiwa wa hae jesu kreste what about us? jwale rona re bomang This is why Paul took this time to teach ke ka hoo paulos a lang ka nako ya hae gore a tlo ruta the believers in Corinthians. a rute badumedi ka gare go kereke ya And he korinte says unto them, a re go bona there are many problems in this church. mathata ke a mangata ka gare go kereke And ena these problems are caused by two things. ene mathata ao a entswe ke ntho tse pedi fela In fact, they are caused by one thing. di entswe ke ntho e le nngwe The natural people amongst you, batho ba senama ba leng ka gare go kereke unbelievers amongst you. batho ba sa dumeleng ba leng ka gare go kereke Can somebody say amen? amen Let me give you a short example e re re o fe mohlala o monyenyana fela from the Old Testament. go tswa testamenteng ya Because gale these things were happening even in the Old dintho Testament. tsena di ne ntse di etsagala le testamenteng ya gale There were people who were very close to the spiritual people. go ne go na le batho ba neng ba atamelane gagolo le batho ba e leng ba semoya There were prophets go ne go na le in the baprofeta Old Testament. le testamenteng ya And there gale were also people
no gona hape le batho with positions le baneng ba na le ditulo in the amongst the people in Israel. boreneng bo ba Israel. And I want to say something. Ke batla hore ho bua ntho e itseng. Let me say this. E re ke bue ntho ena. If you do not understand spiritual things, Haebe o sa utlwisisi ditaba tsa semoya, you will miss something that belongs to you. o tlo lahlehelwa ke ntho e itseng e leng hore ke ya hao. Something that you should enjoy as a Christian. Ntho eno tlameha hore ebe wa e thabela, o utlwa monate ka lebaka la hore o mokreste. But if you don't believe, if you are not spiritual, Empa ha o sena tumelo, o sa dumele, o se motho wa semoya, you will miss it. o tlo lahlehelwa ke ntho I eo. want to give you an example who missed something very important. Moruti o tlo le fa mohlala wa ntho e batlang e le bohlokwa haholo. When we read from 2 Kings chapter 7, Ha re bala mareneng a bobedi, temaneng kgaolo ya bosupa, verse 1 to 4, temane ya pele ho fihla ya bone, we read about this. ho bala ka tsena. There was famine in Israel, Ho ne ho na le koduwa le and le people tlala were Israel. starving. Batho ba ne ba bolawa ke tlala. Then God spoke to this a prophet. Then modimo a bua le moprofeta enwa. The prophet I'm talking about is Elijah. Moprofeta o moruti a buang ka ena ke Elisha. He gave him a message A mo fa molaetsa. and said, take this message, A re nka molaetsa ona give it to my people. o fe ho batho ba ka. Okay, this is what Elijah said. Ke sena seo Elisha a se boletseng. Hear the word of the Lord. Utlwa lentswe la ntate modimo. Thus says the Lord, Ho bolela morena. tomorrow about this time, Hosane ka nako yona ena. a measure of finely mined flour will sell for a shekel and 2 measures of barley for a shekel at the gate of Samaria. Florunyana e nyane e tla ba shekele and then tse measurong ka bobedi e tla lekana le bali ya shekele. In other words, the interpretation here is, Tlhaloso ya lentswe lena ke hore this message was directed to starving people. molaetsa ona hantle o no isitswe ho batho ba lapang. There were no food to eat. Ho no sena dijo tsa ho There was ja, no water to drink. ho no sena metsi a ho nwa. But the prophet is saying, Empa moprofeta o re ho bona tomorrow hosane there will be plenty of food to eat. ho tlabe ho na le dijo di le mantletsetletse tse hore tla di There ja. will be water to Ho drink. tlabe ho na le metsi a ho nwa. There will be clothes to Ho tlabe wear. ho na le diaparo tsa hore le apare. This is the message from God. Ona ke molaetsa o tswang ho ntate modimo. Now it needs somebody who is spiritual to accept it. Jwale o batla motho wa semoya hore a o amohele. But let us look at the response. Empa ha re mameleng he hore na ba ile ba araba ba reng. Look at the response of a natural man. Verse 2 says, verse 2 says, then the royal officer on whose arm the king leaned answered the man of God and said, Moofisiri wa boreneng eo ene e le morena ka nako eo a ne a itshitlehile haholo ho morena yena a araba a re here we're talking about the man very close to the king. o ne a bua ka monna ya leng haufi haholo ho morena. The king depends totally on him. Morena o ne a tseba hore ntho e nngwe le e nngwe ke itshitlehile ho motho enwa. This man Monna enwa had a position, o ne a na le setulo se itseng. and this message Ene molaetsa ona was shared with him o le wa arolelana le yena. because he had a position. He had to control the people Hobane o ne a na le setulo se itseng e ne le because, yena a na tlameha ho laola because something batho. good was going to happen. Hobane ntho e ntle e ne le haufi le ho etsahala. Now let us look at the way he responded. Jwale ha re shebeng hore na o arabile ka tsela efeng. Then the royal officer, Ofisiri enwa wa boreneng, a natural man, motho wa senama, on whose arm the king leaned, eo morena a ne a itshitlehile ho yena haholo. answered the man of God and said, A araba monna wa modimo a re, if the Lord should make windows in heaven for the rain to come, could this thing take place? haebe ntate modimo a na ka etsa difestere lehodimong hore pula e nele ka hare, na ntho ena e ka etsahala na? In other words, what he was saying, Ka mantswe a mang seo a ne a se bolela ke hore he was saying, o ne a re I am a natural man. I don't understand what you're talking ke about. motho wa senama ha ke utlwisise hantle seo o se How can you bolelang. tell me I'm hungry as I'm standing here? Ho tla jwang hore o ka mpolela hore I ke am lapile ke thirsty tjena as monana? I'm standing Ke here. omme le ho oma ke When le I monana. look at the clouds, there are no clouds
house Ha ke here, sheba marung, ha hona le matla, there ke is sheba no lehodimong. sign that it is going to Ha rain. hona le letshwao la hore pula e tlo ba teng. Above all, we know that there is a siege around us. Ka hodimo ha hore a tseba hore re kwalletswe mona. Our enemies are around us here. Dira tsa rona di re kwalletse ka hare ho They poleke ena. cannot allow us to get out of this Ha place. ba kgone le hore ba re dumelle hore re tswe ka hare ho How poleke can ena. such a thing happen? Jwale taba eo e tla etsahala ka tsela ya mokgwa mofuta ofeng? That was the interpretation of the natural man, Ke kaqiso ya motho e le motho wa senama. of the message from God. Ho molaetsa ona o tswang ho Ntate Modimo. Now listen to the response of the prophet. Jwale ha re mameleng karabo ya moprofeta The Elisha. prophet said to him, Moprofeta a re ho yena, behold, bona, you will see it with your own o eyes. tlo e bona ka mahlo a hao. But because you doubt this, Empa hobane o ya qeaqea, you will not eat of it. o keke wa ja moo. And what happened thereafter, Se etsahetseng hanghang ka morao ho moo, the following day, letsatsi le latelang, a miracle happened. hwa etsahala mohlolo. The army that has besieged the area Masole ao a neng a ba kwalletse moo tulong ya bona, disappeared. ba nyamela. You know the story of the four the four people with leprosy. Le tseba pa le kgutshwe ya batho ba bane ba I nang don't ba na want le to talk about leqeba. that, but the point is, Bara taba ke hore, the following day, as the man of God had said, letsatsing le latelang jwalo ka ha monna Modimo a na boletse, this is what happened. sena ke se etsahetseng. Elisha said, Elisha o itse ho bona, now the siege is over. jwale ha re sana batho ba re kwalletseng mona. You may all come out. Le ka nna la tswa jwale kaofela. There is food and there is water, there is clothes, there is gold, there is silver out there. Ho na le dijo, ho na le metsi, ho na le diaparo, ho na le kgauta, ho na le silifera ka ntle moo. Because when the enemies were running away, Hobane ha dira ka nako e le ne di baleha, they left their food, they left their clothes, they left their silver, they left their gold. ba siile ntho tsohle tsa bona, ba siile dijo, ba siile metsi, ba siile silifera ya bona le kgauta. So when people were moving out of the kraal, Ha batho ba ne ba tswa ka hare ho masaka a bona, going out to eat and to drink, ba tswa jwale ba lo ja ba lo nwa. that man who was standing at the gate, Monna elo a neng a eme hekeng, the royal man, monna elo wa boreneng, he tried to control them. o lekile hore a ba control. What happened to them? Ho etsahetseng ho yena? They walked him, trampled on him, and he died. Ba mo hatikekela a be a hlokahala. But before he died, Empa pele a hlokahala, he saw them eating and o ba drinking. bone ba ja ba be ba Oh, let's nwa. give God a big hand of praise. Hallelujah. He saw them eating and drinking. Ba bone ba ja ebile ba He nwa. saw some others wearing new A clothes. bona ba bang ebile ba apere diaparo He tse saw ntjha. others having some A gold, bona ba bang ebile ba na le tjhelete, waving gold and le silver kgauta, to him. ebile ba ntse ba mo kgantshetsa ka yona. The poor people who believed the word, Batho ba neng ba sena le ha ekaba eng, they benefited from the ba spiritual man's fumantsha dintho message. tsena ho tswa messaging wa semoya wa monna wa Why can't Modimo. you give God a big hand Ke for this? hobaneng le sa fenta te Modimo le hohle? I thought you will stand up and give God Ke a big nahana hand hore and le tla say, ema kaofela le That feta was Modimo le great, hohle. that was Le re, great. "Hey." Hallelujah. Hallelujah. You can take your seats. Le ka nne la dula fatshe re a leboha. Can you see what happens when you don't believe the word of God? Le a bona na hore ho etsahalang ha le sa dumele lentswe la You will Ntate see Modimo? those who believe Le tla bona bao ba dumelang being blessed, ba tlhonolofatswa, being eating, ba ja, and being wearing, ba apara, and driving the good cars, ba tsamaya ka dikoloi tse and ntle, staying in mansions, ba dula ka hare ho matlo a maholo. and at the end you'll be jealous. Wena o tla bo so ntse o le jealous Well, it seems this God, hore mara Modimo eo he has got, he's favored, he favors it some looks people. like hore o rata ba bang ba itseng. No, Tjhe, you are being spiritual. wena you are being o ba senameng. So you are missing. Jwale wa lahlehela. Like this man, Jwale ka monna enwa he missed. o ile a lahlehela. How many people are missing here? Ke batho ba bakae ka hare mona The ba good things that lahlehelwang? God has prepared for Ba them. lahlehelwang ke dintho tse ntle tseo Ntate Modimo a ba lokiseditseng tsona. Say to the person next, are you not missing? A kore ho motho o dutseng pele hae hore na ha o lahlehelwe ke na. Just tell, are you eating? Na o ya ja na. Are you drinking? O ya nwa na. Are you driving? O ya kganna na.
And to tell you the truth, go bolelela nnete some of you are not driving, not because you were not supposed to be driving, because you don't believe in the word of God. ba bang ba lona taba ya hore ha le na dikoloi ke hobane ha le dumele lentswe You la are too Modimo. natural. Le senameng haholo. You say negative messages to yourself. Le bua dintho tse sa lokang le itjwetsa tsona. You say to yourself, me, I will die in this location. o itjwetsa o re nna ke tla shwela mo. I will never drive that kind Ho of no car. etsahala hore ke kganne koloi I eo will e never tsamayang. stay in those Ha ho no areas. etsahala hore ke dule plekeng That ena e area itseng. is meant for others. Pleke ela ke ya batho ba bang ba itseng. You are disqualifying yourself Wena ka bo wena o itela for fa. what belongs to you. Seo se tlamehang hore be sa hao. Change your mind. Fetola monahano wa hao. Stop being natural. O tlohele ho ba senameng. Be spiritual. O be semoyeng. And you'll start eating and wearing and driving O and tla staying qala hore where you o want. je, o nwe, o apare, o be le ditlhonolofatso, o dule moo o batlang. Amen. Amen. Can you hear the point what I'm trying to? Le utlwa taba eo Pass Modimo through. a lekang ho le hlalosetsa yona. When we as natural people, Ha re le batho ba senama, when we display this natural ha re characters, bontsha bosenama ba rona, we miss the blessings. re lahlehelwa ke ditlhonolofatso. We miss the promises. Re lahlehelwa ke ditshepiso. There are many promises that Jesus Christ Ho na le made. ditshepiso tse ngata tseo Jesu Kriste a re etseditseng He said, tsona. I'm going to the Father. O itse ke ya ho ntate, I won't leave you alone. ha ke tlo le siya le le I shall bang. ask the Father Ke tla kopa ntate wa ka hore to send the Holy Spirit. a le siye le moya o You will halalelang. be filled by the Spirit. O tla le fepa. And after being filled with the Spirit, Ha o se o le fepile, you will be powerful le tla Christians. ba le You will be matla. powerful believers. Le tla ba le matla, le be badumedi ba matla. What was your response? Karabo ya lona e ne le The eng? spiritual things belong to the Pentecostal church. Dintho tsa semoya di belong to the Pentecostal Rona kereke ya ba- Pentecost. wena ba Ursa are not spiritual. Rona ba kereke ya ntjhafatso ha re na semoya. You are not spiritual. Ha ona semoya. If you are not spiritual, you are not going to heaven. Haebe o se semoyeng ha o tlo ya lehodimong. The Holy Spirit is promised to you. Moya o halalelang o To you tshepisitswe and le me. wena le nna hape. Say, I am spiritual. I am spiritual. I am spiritual. I am spiritual. Yes. If you do that, you will start enjoying the blessings that God has promised. Haebe o etsa jwalo o tla qala ho utlwa monate wa tseo ntate Modimo a o tshepisitseng tsona. Let me tell you a very simple example. E re ko etsetse mohlalanyana o monyane. The other day, Jesus visited Martha and Mary, Ho na ka letsatsi le leng ha Jesu Kriste a Martha- etela Martha le the Maria. sisters to Lazarus. Bo ausi ba Lazaro While they were there, ha ba santsaneng ba le moo. Martha was busy cooking, going up and down. Martha o ne a le matasatasa a pheha. But a as ya she was botse doing tlase. those things, Ha ntse a etsa dintho she tseo, was worrying o ne a ngongoreha. deep in her heart. Pelong ya hae o ne a ngongoreha. She was saying, O ne a ipotsa a re, my younger sister ngwaneso wa monyane, is seated with the Lord there. o dutse mo le She's le morena. listening to the word of O God. mametse lentswe la Modimo. I am burning here with the pots and Nna fire. ke nna ke tjhang mona dipitseng. She stopped cooking. A tlohela taba ya dipitsa ya ho pheha. Went to Jesus. A ya ho Jesu Kriste. Jesus, Jesu Kriste. can't you see what my sisters is doing? Ha o bone seo ngwaneso a se I am etsang? the elder sister here. Nna ke nna ya moholo. She was supposed to be the one working in maybe. Yena yana tlameha hore ebe wa pheha ka kitchen. She's seated here and listening to your word. Empa yena o dutse mo o mametse lentswe la hao. Oh, Oh, how natural was she? hey motho wa senama o jwang. Though she was a friend of Jesus, Empa le ha ele hore o ne a tshaba Jesu Kriste. Martha Martha was very natural. o ne a le senameng haholo. When you work for the Lord, Empa ha o sebeletsa ntate as a Modimo, spiritual person, jwalo ka motho wa semoya, you must never worry. o tlameha hore o ska ngongoreha. It may be during the events or some church events. Mohlomong ka nako ya ha o na le diketeko tse You are bang teng. cooking there behind the church there. Mohlomong ka morao ka mane o ntso pheha. Enjoy what you are doing.
Thabela seo o se As a etsang. spiritual man or woman, Jwalo ka motho eo e leng motho do wa not semoya. worry to say other people are listening to the word of God and you are burning in the O kitchen. ska ngongoreha hore batho ba bang bona ba dutse ba mametse The lentswe la moment Modimo, you wena start wa tjhaka worrying to mole. say you are in the kitchen when other people are in the church, you are showing that you are still Ha o natural. qala o ngongoreha ka tsona tseo tsa hore ba bang ba dutse ka mole, wena wa pheha ka mole, o santsane o le senameng. Who told you that you won't be blessed by cooking? Ke mang ya itseng ho wena ha o no hlonolofatswa ha God knows that these people need food to eat. Ntate Modimo wa tseba hore batho ba ka mona ba hloka dijo ho ja. You worry that this and this are always preaching. Wa ngongoreha hore mang le mang ba dutse ba ntse ba We cannot all preach here. Re ka se ke ra ruta ditaba tsa Modimo kaofela. We cannot all cook. Ha se kaofela re ka kgonang ho pheha. Some people must cook. Ba bang ba tlameha ho pheha. Some must sit. Ba bang ba tlameha ho dula. Some must preach. Ba bang ba tlameha ho bua lentswe la Let's give a Modimo. God a big hand of praise. Hallelujah. And when these kind of things happen, Ha dintho tse tshwanang le tsena di etsahala, we enjoy ourselves. re a thaba, re utlwa We monate. enjoy Re a ourselves. thaba, re utlwa monate. Everyone must do what God has called him or her to Motho e do. mong le e mong a etse tseo ho ya ka pitso ya hae eo a e bileditsweng ka yona. Let me say this in conclusion. Qetellong e re ke bue taba ena. Are you a spiritual or a natural person in this church? Na o motho wa senama kapa wa semoya ka hare ho kereke ena? Are you in between, Kapa o mahareng fela ha o itsebe na? displaying both the spiritual and the natural O characteristics? bontsha di le pedi, o ka mona o ka mane, o bontsha tsa semoya, o One bontsha foot tsa senama. spiritual, Leoto le leng ka the other spiritual, foot natural. le leng le senameng. You will hear these people, O tla ba utlwa batho ba jwalo. when they are spiritual, Ha ba le ka they semoyeng, will wave their hand and bless ebile God. ba tla be ba qhoma mona ba jaifa ba But etsa when they are tsohle. angry, Empa ha ba se ba kwatile ba This kgenne, one, a re, ona, I won't forgive this one. ha ke no mo I won't lebella. forgive this Ha one. nka be ka mo lebella I won't enwa. even put my hand, my Ebile feet. hantle ka beha in her house. la ka ha hae. And they will say openly, O tla tjho ebile I a hate you. leile hore ke a mo hloya, ke a mo nyonya. immediately after that, Hang ka mora ho moo, you come to church. a batla kerekeng. Hallelujah. 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 Jehova, Nkosi mayibongwe. Jesus. Ama khotla. Hallelujah. Oh, God a big hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. Mayibongwe Nkosi. I want to, you can take your seats. Amen. I want to appeal to you Ke batla ho le kopa hore that you be a spiritual person ha re ke re beng batho ba in semoya. seasons and out of seasons. Ho sa kgathalatsehe hore na ke nako mang. If you do that, Ha ebe le etsa tseo, you are doing favors for yourself. le iketsetsa favor lona ka bolona. And you will start enjoying God's Le promises. tlo qala ho utlwa monate ditabeng tseo Ntate Modimo a le tshepisitseng tsona. Otherwise, if we don't do that, Ha le sa etse jwalo, blessings will pass ditlhonolofatso di tlo le feta. while watching. Le sa ntseng le di shebile. Did you get the point? Le utlwisisitse taba eo. I'm done. Re qetile. Let's all stand up. Puruo wa lihodimo, o abetswe ana. I want to ask two people to pray from your side. One in the middle, maybe one on the other side, or one on the side of men, one on the side of women. Just two people. Just pray for us, please. Here's the mic. Just raise your hand so that he can see you.
Tota rona ka lebaka le letle la morena le mokristo wa rona yo maatla Jesu Kriste. Seng rona ha letsatsi modimo ya lokileng go tisha ditanki le ditebogo pele ga tlao sa gago. Dr. Shibalo o tla ka molaetsa o mothata o no morena ya lokileng moapostola Paulosi a na ngwalla tlhago ya Korinte. Mela tse tlhagang kara phuthego ya Korinte ye ha o ne o e lebella ka makala mo sa Korinte mo e leng gona the economy imo ya Greece. Bjalo bakgerika bana bothata o modimo o kare ne ba ile kerekeng to compete amongst themselves morena ya lokileng. Then the competition end up dividing the church morena ya lokileng. Ya ba jwalo ka hotla mantsua nko rate byang ha mpha maqeba. Hobane batho bana ha re be batho ba batadimile ba ya kerekeng ibe ka kereke ke lefelo leo batho ba ya ba phela ka hara lona morena ya lokileng. It is the place where we go and uplift one another morena ya lokileng. It was an issue of a social class morena ya lokileng. Competition o ka re nentse hola modimo. Ba bane ba ile ka baka la semoya lo phela lo phedisha maphelo a batho lo fola. At some point they became demoralized morena. He ba jwalo taba yana e fitela moapostola Paulos. Ya ba jwalo o lokela ko ngola to address the concerns. Lo address maemo a batho ba. Really lokela to tone down your social class for the purpose of Christ. Hobane Jehova ya lokileng sere ya batho ba ya dikerekeng hore o ka ga batla o boniwa to show off for le nna ke na le yona. We miss the purpose. The spiritual person then suffers. We end up le malapeng a rona. We carry dintho tse sa lokang o ka re imela ke di anger ati jealousy that developed ko kerekeng mo re be re lokela ko ho ya ho phidisana teng ati jwale so e ba le diqabo na re thuse ka ho ke morena mona felleng o re lokise di selalo mokito mogolo o mema le runa ba etsa dibe Jehova ya lokileng o sa re gesi according to our social class hore re je re tle re nwe re thabeliwe. How can the church grow hands on le diqabano jalo batho ba tla bona jwang ho ba rumile kwena ho ba na hona le rato ka ga ke morena ya una taba re ba etsa tlo jalo tlo re tlhatswa morena tlo jalo re le mosha morena re ina mantswa se fela ka botipo tlo tswale ka ruruna Jehova so Jehova o tlo re tlhatso re tlhatwisise a ke mo apostola Paulos ha re tsa re bala ditaba tsa hae ha ba mosebetsing wa hae wa pele ka Jehova ya neng a bolaya batho. Jehova he was right at that time maybe when we practice molao empa motlanga fetoga the new person the eternal person in him changed ka o sentse ba ka Paulo re libetse Saulo wa khale. Jehova re fetole ka rorina it must start within us. How now re ka tla kerekeng Jehova while we have not changed we come to you God, we beg you God, we request unto thee God re tla or start you blessed us it's covered we can't to uplift it covered the community that where we are from it covered it covered me sebeting would fill the position jwalo ka ba o kame o ganelo ga sebeting. But finally depression ka ruruna go thwenge rena ba Kriste ro ka mets re ba suppress samren re bua ka mo eseng le thoka hona a the di tlhonelo fatso tseo modimo o tla dinka ka tsatsi le leng go madimabi ho bana ba rona peu ye re jala morena setšhabeng a ke tsebe ba tlo kotula a ke tsebe morena re thuse
re tla re jale peo ye e le goreng ba batla kotulang morena ba tle ba kotule ditholwana tse molemo fa le dikereke ga o ka ba le dikabano gobaneng Jehova re sa tlise wena dillo ka thapelo ra rarabolla ditaba tsena ka tolo ka kutlwano. We cannot allow the idea to distract the church, not to the individuals. Re thuse morena. Re lelaletsa mahlo a rona dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe. Kreste mmabaledi, re hatile mabala ka hare ho kereke ya hao ya Akashia. Re utlwe morena, re thuse morena. Lentswe le buile, lentswe le laetse, ditsebe di tletse, re utlwile re tletse moya o halalelang. Jwale ke nako ya hore re tsamaye menyabuketsong ya lentswe jwale ka ha Dr. Reverend Chibalo a se a boletse hore seo rona re le badumedi re leng ba Kreste, we are supposed to be the natural essence of what the Spirit of God has nurtured amongst his people. Here we are, God. We prayed. We prayed. In Jesus' name. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I think we're done.